may tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, asino ti sirip-sirip iti tawa si Kanora? Ay kwa, nakariing ka magayaman Peter. Ni Emilio nga asawa ti karoba tayo, ti sirip-siripa man niya. Saan ah? Di ka man naglibak. Nakitak lang arudan. Agpudno ka man kanya. Kursunadam ka ti dayja nga Emilio, ha? Kamaliti pang panunutam. Sana siyak ti pagpungpung tutam kunak tumad. Hay na, bigbigatan anapudot ti ulom. Anya lakit di mo ti kasta, Peter? Saan ka makangag na ammom lang tararamidam? Imbes nga agluto kayo ti pamigatan tayo. Sa balit in-into naram. Feeling don mo. Anyat ko nam. No, anya tinangag mo kat isaw. Anya manan, ti diyo nagkinaawatan iti asawang Peter. Agraman day taabanag. Pakibiyangan nyo mo't nanang. Tasaan anasaya at nga apaam ni bakit mo? Pigbigatan anakapigbig sa tisaw. Ninanang mo't. Saan mo't akas taday di tatang mo? Ni tatang day jay. Di nak ikumparakin ko na ta sa balak mo't nanang. Pangaasim man, tagpanunot ka na imbag. Amangan kit din o kursunada ni bakit ko ti asawa ti karoba tayo. Oo, tila ibagbagam mo. Amum abisi ni bakit mo. Awanan oras na ngaglalaki. Nakitak nga rod asirsiripon na day nga Emilio. Nasaya at atao ni bakit mo. Jack pa dyan ang maaramid na timang lukukan ka. Kada kayo adwa, sika ti masapol ngagbalbalew. Tulungan mo't ni bakit mo ah. Oho. Oray na minsan, Jack pa'y nakita naglutaw, naglaba, wano naginaw ka iti plataw, feeling doon ka dito'y balay. Nasapa ka mo't nagawid ita, Emilio Lakay. Wan tawanan ti maaramay. Nag-aawid mo't langan ni boss bakal. Aya? Wan, masapa kami kanulangan, itong biga. Ayun gayam, at taginatang ko merinda para kang ka. Nagmerinda ka pa'y. Apay agim matang kapay laang ngamin. Wan taam mo ka paboritom dahi ta. Iso pa'y kit di ang naggastusan. Sagpaminsan laang may pakay. Ala, agyaman naklaunay, tanalagip mo tigim matang iti paborito ka merienda. Awan anyaman na bakal. Basta para kang ka. Karamida. Makikaarubak pa'y man nanang. Ijay, Di tayan da Mari Flor laeng. ay nawaw, asidag laang magayam, apay ngagpakada kapay laang. Una atap no amuyaw. Itugot ko ti apuyaw. Sige laang, saan mo't adakas ti makikaro pa? Tinapatag kat saan abiyag ti sabali a tao ti pagis-istoryaan niyaw. Saan mo ki di nanang? Saan mo't amaritis ni Mari Flor? Agawid ka mo't laadagos. Amang ano agawid ni Peter kat agungot no awan kami ang madanunan na dito'y balay. Siya kung ti makaam mo nga agpalawag kan kuha na anak ko. Ang sabali ti ugali ti anak yun, nanang. Ungtak saan amabalin at tilaang kayat na ti masursuraw? Nangalalaan namot ngay itilaing nakas jay. Sapay la kumaat agbutang kada kayo, nanang. No siyak ngamen, di nak ipangag. Kumusta kayo matan kinila kayo mo, Marinora? Nangagmi ti panagap-apayo idi namin sa ngaldaw. Kat no inaldaw nga agsubang kami, Mare. Kasano mo ngamen, di na amot ar-aramiden na. Ay, una yan ti kas na klase ti asawa, Mare. Naku nampay, at dansamo nila kayo mo. Adda, Mare, nasapa nagahoyd ita. Anya ti mailuto si da bakal. Kita ang matan ano anya ti adda dita. Amang ano di mo kaya ti iluto. No anya ti adda dita, isulatan ti ilutong. Pasensya kan, Amare, iranrana mo nilakay ko. Okay laang, Mare, maawatak mo't. Naimbagkan ka at agluto nila kayo mo. Unmut kit di, Mare. Tulungan nakmat no saan abisi. Talaga a responsable si ka.
No daduma, iso pa yan ti agsagad iti paraangan nyo. Aywan sobra mare. Awanan maibagak ken Emilio, tatalagamat ama pang namnamaan. Umapalakman kang kamare. No asawa ti saritaan kat nagasat ka, saan akas kada tao nga agmamalas? Una yan mare. No katugangan mo ti pagsasaritaan, nagasat ka, tanasing po ni nanatinang. Ngam no asawa, sakit ti ulo nila kayo mo. Siya kun ti agluto, Nora. Siya kun nanang, agbuya kay kit di iti TV no awan aramidin nyo. Ay naanak ko, siya kun, tapno makainanaka mo. Ado tili na ba am itay? Nalpas matan. Di mo ipilit ti kayat mo. Siyak pa'y laang tagluto ko na mag. Sigurado kayo. Wan, napigsaak pa'y mag. Kabailak ti aglutoan niya. Agyaman naklaunay ananang. Ay naanak ko, awan rumbang apagyamanam. Takanon tayo mo laang ti lutaw. No awan kayo, ang mga nukarkaro ang maistresak. Agdaak laang dito, di ka madanagan. Taaging ga si bibiyaga. Saan ko akong sinsyon ti aramid ti anak ko. Diyak kayat amarik nam ti sakit tinakam nga imparik na dagiti katugangak kanyak iday. Ha? Amok tirik na ti maaddaan iti katugangan adakes ti ugali na. Iso asika, no agbalin kan tumot a katugangan, pilyam ti agbalin a manugang mo. Daytay nasayaat ti ugali na. Ay no, anyat aramidin nyo, nanang? Saan ka matabulsak, Peter? Kit-kita ang maglutluto ak. Apa yata kayo taglut-luto? Dakas ayan no siyak matagluto. Ay ni Nora yan. At dayjay sala, agboy-boya iti TV. Na, talagang awanan ba hindi dya babaya? Ay bayam, tapno makapag-relax mo't ni bako mo. Amo na nga dan edad yun. Ngamda kayo pa ilaang, di paglutuan na. Siya, tinagboluntaryo nga aglutaw. Ngamain, ado tilinabaan na itay. Oray di na ibaga, ang muklatan anabannog dayjay. Si kanto mga min, di mo mo't ko na at tulungam ni bako mo. Na, tabahasol ko pa'y gahayam ita. Agpanunot ka iti maminribo kunak manen. Sika ti padre di pamilya. Iso nga aramidem kumamot ti pagrebengam. Agbalin ka nga ulidan nga ama ken asawa. Pare Emilio, Ay, sika magayam pare. awan sa trabaho mita pare. Di off ko pare. Apay ka day. At ginatang ko nga arakan pulutan. Ha? Ay no, amo munti kahit ko mapasamak pare. Pasensya kang pare. Ngamjak kayat ti agsyat. Sagpaminsan lang mat pare. Sigagad di mat. Jak kayat pare. Agbiro ka lang iti sa balik at wam. Kabutang mo ni bakit mo niya. Wala. Agungat lakit di day dyan lumaparte ka. Sige, halo. Iti anda pare greglat anti papanak. Under kamot gayam. Anyat imay imbaga ti kaaruba tayo lakay. Agsyat kami ka no. Ijay? Dito'y malaya. Agdaanak ng pulutan na ginatang na. Ay una yun dayjay ang tao. Sa anak laang nga imanugaw, tamok ti ugali na. Amangan no mabartek kami, kat aglaban kami kit di ta paraangan. Naimbaglaangan at taamom ti inaramid mo. Wala. Narigatan ba? Ngunditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Mala, mangan takiting. Mangidasar ka nga rutan. Tamabisbisina ang tang. Mala, intangarudan ije kusina. Itay pa'y analuto ti karnet baka ginatang mo. Under mat gayam ti asawa ti karuba tayo nanang. Ni Emiliaw? Ni nanang nga talaga. Isudala ang mat ti karuba tayo. Ay nawaw, undermot nga ibagbagam dita. Wana, tadi namot kahit nga agsyat kami. Kabutang na ni bakit na. Kasjay ti ulidan nga asawa. Anya? Naimbag ni Emilio nga asawa ti kaaruba tayo taam muna tar aramidin na. Saan asakit ti ulo, taam muna ti dumngag kan baken na. Saan akas iti dadduma dita. Under kanumot ti kasjay nanang. Patpatsyamag. Tapno ibagaken ka. Awan tinasaya at apagbanagan ti asawa at tangken ulo. Adula amin. Ada nila kay mo, Marie Flor. Awan mare, nagtrabaho manen. Nila kayo mo nga Ada ije balay, Mare. Nakaturog pa'y laeng. Nahangover samot mare. Ay nawaw,
Kasano ana mo, Mare? Wen atay ayaban na nila kay ko nga agsyat idi kalman, ngam saan nga manugot ni Emilio. Nahangover iso aday jay, naglangan manang. Masansan mo ti panaglangan na mare. Linawas samot to. Day tangarod, Mare. Madanaganak, ta mga nuawanan sweldoan na. Sapay adumat ti paggasgastusan mi. Kasarita mare, bareng mauman no ulit-ulitom. Kat no nagrigat akasarsarita day jay, Mare. Isupay ti makaunget no kasta mabagbagaan. Naimbagkan lakay mo ata no aday bagam kat dumngeg. Wen met mare, oray kaskasano, dumngegmet nila kay ko. No daduma, oray saan ko nga ibaga kat ammo na tar aramidan na. Sikat ti swerte, Mare. Ay, bagik ti umapapal kada kayo akaaruba mi. Nanang, Ninora, Apay ni bakit mo? adala na pati pagsaritaan mi. Ay nawaw, may papanitian niya. Basta! Nora! Nora! Rumor ka man dita! Kontrolom ti busis mo, ta nakaturog ti putot mo. Awan ni Nora dito'y balay. Napananaya. Agsibog ka na, amumot ang nagmula iti pichay. Makarurod na dyan, babae. Agawid lang. Makita na, ti birbiro ka na. Mangibabayin kalaunay, mate! Ay nawaw, di nakrangrangan tanabanuga, Peter. Anya taday ti day dyan nga Emilio aya, ha? Apay ni Emilio? Apay nga ikumkumpara anak matan kan ko, ana? Ket, anya di pagpupudutan ti ulom, Awan karbangam amang ikumpara kanyak iti sa bala tao. Nasakit lang ang tinakam mo. Ngamin, pudno ti bagbagak. Talaga mat a responsable ni Emilio. Linak ikumkumpara iti asawa ti karuba tayo kunak, mate. Ay nawaw, no di mo kaya ti maikumpara. Aramidam nga ro ti pagrabangam. Ibabay nakmat launay day dyan, Anora. Pudno mo, tinsawang na. Anya ko matipagsakit ang tinakam mo. Diyak kahit nga ikumkumpara anak iti day dyan nga Emilio, nanang. Umapal nga rog iti asawa ti karuba tayaw. Saan mo tagwapo ni Emilio kahit? Ay, awan mo, Peter. Pudno, mate. Gwapo day dyan, aya. Alama? Apay, sika, gwapo ka. Madlaw, mate, nanang. Piling ka mo. Talaga nga umapal ni bakit mo. Nga may nasingpot kan responsable ni Emilio. Asino matisan nga umapal no kas ti asawa ti karuba? Uray asino mata? Maiparbang nga rod, nga ikumkumpara anak iti asawa ti karuba, nanang. Di mo la maaklaw nga adayo ana sa isaya at ni Emilio ngem sika. Iso akasta ka. Agsakit mo tan tinakam mo. Mas daawak man iti day dyan, Peter, Flor. Bakit? Apay ni Peter. Kadinak mo tin pagan anaw. No iday kat kanayon apansinan dak tunggal lumabas iti paraangan. Itakit sa anan. Amangan no gimura mo tengken ka. Itan niya agapo kumamay. Day tatijak amula kay. Iso ati kasaritam. Di nakmut nga panpansinan, bakit? Damagam to kan Marinora no umay manan dito'y balay. Mabainak ang mapandita balay na. Taadamot ni katugangan na. Amangan no kusilapan nak nila kay na. Adaman kayat ko asadod-sudan no okay lang kan ka Marinora. Anya day tamaray. Kas lagi mura ngamin nila kay mo kan lakay ko. Di nakanumot ang kasarsarita nila kay ko. Tama ditirik na. Di na kaya ti maikumkumpara ken lakay mo. Anya? Pudno day tamaray. Inapanak tupay idi may sang aldaw. Apay kanong ikumkumpara ken nilakay mo. Ay, una yan. Day talaga yung ti makagapo. Wun, iso ti ayan ti parikot. Di na laang maaklon a responsable nilakay mo ngam iso. Mabaling ka ding agsarita ta, pare Peter. Awan mo't amok abasol ko ken ka. Awan matkid di basol mau. Adala kaya tungay bagakin ka. Anya day ta? Amok ang nasakit tinakamukan niya. Oray di mo ibagakit mariknak mal. Kahit Di na kumagurahan na, pare. No ikumkumpara na ka ni misis mo kanya. di mo ammo ti marikrik na kita. Mawatan ka, pare. Amaw ka na sakit tirik na ti maikumpara iti sa bahala ng tao. Ng basol mo nga, men. Pudno, di ko nada a case-to-case basis. Maikumpara ka. Nga, men, sa bahala mo tararamidan. Anya? Di mo ammo nga iwanan ti pamilya. Nangrunan di bakit mo. Iso siguro am arabid na ti mangikumparakin ka. Tamadis-dismaya iti iparparik nam kan kuana, pare.
No sakti siya ka, agbalbaliw ka, tapno naragsak ti pamilya. Bakit? Agkapi ka pa eh. Intimplahan ka iti kapem. Ha? Awanin pagdanagam, tanakaluto akmat langin. Siya akong dinagluto. Tamok anabannog ka anang isursur iti pitsay alakom. Ni nanang ngay? At iti salas, agbuybuya iti TV. Ti anak ta? At itayan ni apong na. Muto yung takapik, ta ijay salas latan ti pagkapyak. At damot lang tinapay mo. Kahit mo? Muto yung arudan. Agyaman aklaunay Ay na, manipod ita. Pagserbyan kamutan bakit? Tulungan ka no sa anak kabisi. Tapno awanin makagapo nga umapapal ka iti karuba. Kantap no dinak ikumpara iti sa bala tao. Nasakit nga tati maikumkumpara bakit? Ay, nawaw! Tulungam ni bakit mo. Aramidam ti pagrebengam kas ama ken asawa. Iti kasta ket agtalinaed ti ragsak iti pagtaangan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangta dry aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ikakmanon ni tatang itabasto na, Agnes, bakit? Ay, nawaw, saan mat amasapol nga ibagam kanyak lakay? Tapno ammom, Magtidak mo tan iti 2,000. Sige laang, saan mat adakas na tumulong ka? Nang runa kat dakkel mat tinaitulong ni tatang, idi agrugurgita pay laang. Agyaman aklaw na, maawatan nak, bakit? Ikamat ni nanang, tapno awan may bagat ti katugangak kanyak amanugang na. Awan pagdanagam nung maipapan kan nanang, ta saan mat adimanding dayjay? Ikam na tayo ti kwarta na, bakit? Saan mat adumaw dawat ni nanang iti kwartaket? Oray groceries ken bagas laang ti ited mo ken kuana, naragsaken dayjay. Ikam iti kwarta. Iti kasta, magatang namit no da kayat na kanon. Amangan numabain laang amang ibaga. Addaak nanang. Ay nawaw, nagbambanog ka laang nga imay dito'y balay, Agnes, anak ko. Nataktak ka pa'y kide. Inuray mo lat ako maasyak tinapan ijay balayaw. Awan matkit di trabaho mi ita nanang. Nasaya at ang arod no kasta. Anyat umay mo ibaga aya. Nang yagak iti groceries para kada kayo. Ay nawaw, saan pa'y anaibos ti inted nila kay mo iti napalabas a bulan? Uray tapno ada ti istak dito'y balay. Ay agyaman naklaunay anak ko. Dakulin day taatulong yo kanyak. Nang runakit sa anak mo ten ang makatrabaho. Day talaangan agmulmula di taarubayan ti kabailak nga aramidan. Maawatan ata bakit kayo matan? Aywan gayam, mangtedak iti kwarta para kada kayo. Ay nawaw, saan anak ko? Umanayan ta groceries nga inted mo. Awatan nyo kit di nanang. Saan kunak mo? Awatan yun kit di. Ni Lucas amanugang yuti nang ibagang ikan kayo iti kwarta. Aya. Ada Agnes anak ko. Agtugaw kayo pa nanang. Awan ni Agnes dito balay. Ada iti pwesto. Ag-inventory ka no. Kasta ka day. No, da napatag nga ibagayo kan kwa na. Mabalin mo't nga itulog kayo ijay. Ada mo't talugan. Saan Lucas anak ko? Nang yugak laang itinateng para kada kayo. Fresh kan organic daytaw. Mayat ti timing nyo, nanang. Naibusan di interview hindi na palabas sa lawas. Adun sakit di tinatang amula yo,
Kaslasan kay mo't amay ibusan. Adu, minulaak itinatnateng ti arubayan. Isumot ti liwliwak, kabayatan ti panagdengeg ko iti drama. Ayun gayam, inikanak ni Agnes iti kwarta. Ammom ka day. Amok ti may papan iti dahil abanag nanang. Kinapudno na, siyak tinang imbagang ikan na kayo iti kwarta. Ay na, agyaman aklaunay, Lucas anak ko. Awan na nyaman na nanang. Ay, mabit lang, tamang irwarak iti tinapay kan kape. Agkape kayo pa, sakbeng agawid kayo. Day matan ni Manong mo, Lucas. Apay ni Manong tatang. 2,000 lang, tinted na kwarta. Ay nawaw, apay adwaripo lang. Jakman amaw kan kuana. Amangan mat no sinugsugan day nga Agnes akisayan na titulong nga itid na kada kayo. Day tati saan tayo nga amaw. Nalipatan nan saman ada kayo titimulong kadakwada idi awananda. Day tangaraw. Jak amaw ka na kuana. Kasa nakalipat damutan iti imasinsura. Saan amay parbang ti kastangar aramiden ni Manong kada kayo tatang? Di na urayan amapunuan tayo tamakangeg at talaga. Panagkunak kat masapol ang masukatan tilugan tayo, bakit? Anyat kayat mo asawan, Lucas? Gumatang tayo ti baro alugan. Diyan ko madakdakkel tapno adu ti malaon na. Sikaman lakay. Panagkunam kadi kat kabaalan ta ti gumatang iti baraw. No siyak lamay sa kabaalan tamat siguro. Di bali ata negosyo mattipak ausaran na. Masapul nga rod nga agtipid tayo. Italaang matkat ni, bakit? Kasaritam nga rod ni uncle mo no anya aklase ti lugan ti maibagay iti negosyo tayo. Mapanak to itayan da, inton madamdama. On kaya, inton mo ka di ti sweldo na iti tauhan tayo. Nalpasan, idi pa'y kalman lakay. Pasensya kayo, nanang. Pasensya, apay mat anak ko. Awan pa'y maitad ko akwarta kada kayo ita. Bagas pa'y laang, nanang. Ay nawaw, day talagayam. Uray anya kita Joe, okay lang kanya. Sa anak mo't anapili ka. Agyaman naklaunay ananang. Adda ngamin gatangan mi. Ha, anya tigatangan niyaw. At damutin balay kan lugan niya. Sukatan mi tilugan mi, nanang. Anya, apay asukatan niyaw. Sukatan mi iti dakdakkel tapno ad-ado ti malaon na. Sa bagay mo't kit di saan adakes no gumatang kayo iti baro alukan. Nang runa pa no para mo't iti negosyo yo. Bagas para kada kayo natang. Ay nawaw. Day talaang. Anyat kaya ti asawan tatang. Day talaang titid mau. Hapkaban abagas. Maawatan nyo kumapay lang tatang. Awan kwartayo aya. Inaldaw mat ngagluklok at ti pwesto yaw. Gumatang kami ngamin itilugan tatang. Na, adamad dilugan yaw. Sukatan mi ti dakdakkel. Jay ad-ado ti malaon na. No apay mo't nga may namasapula sukatan nyo pa ilang. Kasta talaga tatang. Kasapulan mi ngamin ti dakdakkel alugan. Iso paigid niya paggastusan nyo nga gasawa. Ay nawaw. Naladaw ka mo tanagawid itaklarais. Nag-overtime kami, tatang. At na ginatang mau asidenta. Adda iti eko bang tatang. Ay nawaw, nagkapunti half ka ba abagas? Inyag ni Manong mulukas itay Di adaman gayam kwarta yon, tatang. Awan nga raw. Apay nga awan. Kay bagbagayo lang nga imay ni Manong dito balay. Bagas laang matintid na. Na, apay abagas lang. Wen tagumatang da kanumot itilugan da. Anya, kano da malugan da. Apay agumatang dapay lang. Jak manamaw ka nagajay nga gasawa. Tapno adda siguro iparamag na. Anya klase ti kapanunutan dayta. Ay, kamaudyanan na. Nagatang tamatlaangan tilugan akayat talakay. Pagyamanan ta ti apo, bakit? Tidaan alugan tayo ngay. Anya ti planom ijay lakay. No okay lang kan ka. Itudta ka da tatang. Mausar da nga ta. Sigurado da ita. Kasapulan damot tilugan. Ilakad lang nagiti papeles tapno awan parikot. No, okay lang kan ka
Wen, okay la ang kanyak. Awan matan mangusar. Itid mon kada tatang. Naimbag lang adda pagserbis da. Mabalin matlaang nga usaran ti kapsat mo no kayat na. Tapno saan amarigatan nga ag-commute nga ada trabaho na. Dahil tama tinapanunod ko bakit. Isun ati regalom kadakwada. Sapay la kumaat a maragsakan da. Sigurado ang maragsakan dagi jay. Ngamin, ang damutin makuna alugan da. Mano atawan ang nagbalin a driver ni tatang. Ngam saan na alugan ti iman maneho na. Kaano nga rod nga itulod mo? Indon o may alawas Asikaswag pa nagitirumbang ang mailakad. Isuka di dait at ilugan niyaw, Agnes anak ko. Iso nga agpaiso nanang. Anyat makunayaw. Magusto ti kulay na anak ko. Ni Lucas ti nagpili nanang. Nalaing mangarod nga agpili. Ano kasta? Sigud mat nanang. Aywan, jak mo't makita nila kayo mo. Intulod na tilugan iti ayanda tatang nanang. Lugan. Tisigod alugan mi itid na iti katugangak nanang. Saan nyo matlaang nga amo ti agmaneho no da kayo ti pangtadan mi. Ay talaga saan? Amang ano agbuot lang iti arubayan. Husto lang no itidyo kadakwada tapno adda service da. Nakunayo pa'y nanang. Oray second hand kat mayat dayjay. Ado ti nagdalanan dayjay alugan nanang. Anyat ko nam, Lucas. Itad mo na italugan ka na kamay. Uwan tatang, ison tirigalok ka na kayo. Ay nawaw, dahitad itad mo kanyak nga amam. Ne, apaya kastamot ng ti panagsasauyo tatang. Di yung magustuhan tirigalok ka na kayo? Oh, tulbag tilugan tatang. Awatan nyo. Ilisong pala ang dita. Kasla saan kayo mat nga excited? Di yung kayat nga ipadas? Inton mawaya anak At apay aramidak iti silid kaw. Agkapi ka lang dita no kayat mau. Makamu kamutan agtimpla tabisi Apay anak kaparada iti paraangan tayo tadaan alugan da manong Lucas, tatang. Itad na kalungarod kanyak. Ay nawaw, talugan adaan ti itadda kada kayo? Win ka naw. Isaw ti regalo na kanyak. Jak amaw ti dadya kabsat mau. Una yan ni Manong. Dakkel tinaitulong nyo kadakwada idi agrugrugida pay lang iti negosyo da. Ngam itataim masensuda, nakalipat damatan. Naku nampay anak kaw. Tumulong na ngagpaiso ngam tipid mo't titulong nga itid da. Isublik tumod lang na talugan. Anwag kumamat ti daan alugan. Isubli may tilugan niya, Lucas. Ano wow? Apay nga isubli yung kat para kada kayo dahi dyan, tatang. Saan may kasapulan ti second hand alugan? Anya? No ikam ni tatang, jay kumamat worth it Saan akas ta adaan? Mapalin pa'y ang mausar dahi talugan. Ang no diyo kayat, alaag ta ilakok lagan. Wanan Da kailang arudan ti maikan, kasta kayo pa lang mo. Naimbag pa ti katugangan. Di mo pagsasawa na kasta ni tatang Ibagbagak lang ti pudno. Naimbag di katugangan, tawray simple ti itod mikan ko anak at nakaragragsak. Da kayo ngay, masapol anangina kan brand nyo gayam ti kayat yo. Daan nga rod talugan nyo. Kasano ngay, no day tapay kit di ti paka-aksidensyan ni tatang. Oo, kamot Clarice. Aksidente adago saan? Apay nga nyawid mo ti sigod alugan tayo lakay. Makapasar tumot. Ay nawaw, anya ti makapaasar. Datatang kan ti kapsat ko Kumplito mo't atap no maawata. Nagado ti sauna. Apay ka no adaan ti lugan nga itod ta kadakwada. Anya? Iso ngay nalak Mailako latan. At dapay mayat agumatang iti data alugan bakag. Ang mga no agsakit tinakamdakan ka. Anya ko matipagsakit ang tinakamda. Kat di damot kayat ta second hand. Nariridan tupay. Inla kumit gaya man damanong Lucas tilugan da, tatang. Ay lawaw. Asinaw tinangilakwan da. Ni Fred akalugaran tayo, tatang. No kasta. Ginatang dagayam da jay. Naimbag man. Nakita nga rod nga inosar da Fred idi na minsan nga aldaw, tatang. Ang bayam Bayam takabsat mau. Aramidin na no niya ti kayat ng aramidan.
Awanan bibiyang ta. Nangatula unay ang tipuruwana. Nadamag ko nga inla ko yu ti sigod alugan nyo kan Fred anak ko. Uwan nanang, inla ko ni Lucas. Ay nawaw, apay nga inla ko yaw. Kunaklakit din no inted na iti katugangam. Naririda ka numot nanang. Anya, Di da kayat ti second hand alugan. ay una yan. Libre lang arudan. Naririda pa ilang. Day tangarod, naragsak pa'y mat nila kay kuan na pan nang itulod ijay balay da idi na minsan nga aldaw. Tagayam saan da kayat? Brand new siguro ati kayat da. Nagkapuan ti prutas, bakit? As usual, inyagmanan ni nanang. Naimbag pa'y ti inam. Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta. Tamalagip na tayo no kas tangad na natin uno prutas nga apitin na. Kasjay mat ngamin ni nanang, managparabor day jay. Sa pala kumata saan nga agbaliw ti katugangak. Talaga nga ugali na ti kasjay lakay. Saan pa'y anariri Uray anya ti ited ta kat naragsaklat ta. Ammo na ti agyaman karag iti grasya amawaawat na. Naragsak ti tumulong no kasta ti dadakkel. Ammo da nga ikan iti importansya ti ito dagiti anak da. Basit man wano dakkel. Ginuran sa matan ni Manong Lucas, tatang. Saan matan nga umay dito eh? Sigurado na ita anak ko. Makonsensya at tatang. Payamaw, lalpas mentan. Di mo may sublay tanalbasan. Gimura kat di na matan malagip ti mangtad iti abastuta. Sika pa lang taggasto Sika mo tiyan na kwarta na kadata. Manulaang mat ti susweldo. Kasta pa'y. Bumawi aktukin ka. Ay, makapasar. No asino pa'y ti addaan. Isuda pa'y tinarigat nga asitgan. Ay una yan ti kastang ugali da. Agbubun tayaw. Saan mitan nga agbaliw na ita? Urayin talaga no kaano ang mapakawan data. At damot nga min basol ta. Ay nawaw! Di ka agbalin adimanding. Basit man wano dakkel ti naitulong ti anak mo ken ka, di kan agreklamo. Agyaman kakit di, ta tinulungan da ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lilia, bakit? Bakit? Ay nawaw, apay ka di ay Bertaw. Kaririing mo laang. Ay la, madanagan aklaunay, bakit ka? Naa, anya launay ti pagdandanagam aya. Natagtagainip ko ti anak tang agtrab-trabaho di syudad, bakit? Kat, Natagtagainip ka o amasikog ka numanay. anya. Pudnaw ti ibagbagak, bakit? Ang mga nikit din nagpasikog manan di syudad. Ay awanan manayunan tumaran ti awiran ta. Naimbag kumamot no responsable dagiti nakasikog ken kuana. San mat nga raod? Dahil nga raw bakit? Jay imuna ken may kadwa nakasikog ken kuana. Awan, di na pulos nagpagpakita. Sa pala kumaa, nasana pudno tinatagtagainip ka. Hay, iyad adayaw apaw. Hay, makapabannog ti mangisursor. Naimbaglaangan tanagatang dagiti lakaw. Awagam man jay anak ta, bakit? Ay nawaw, apay ni Rosaline,
Ibagam nga gawid pa ilang taggurigor ti aputa. Aggurigor ko nam. Ay ka pinagtumar mo ka de, iti agas na. Nalpasan. Awagam ni Rosalyn tapno muna. Jumar! Jumar, apok! Aday ti silid ka. Kat ni Rosie ngay. At damot lang ijay, bakit? Nakaturog na adwa. Ay, una yan, ti kastoy ang mapaspasamak. Parikot matla ka na yun, ti sumangsang bay. Hello, Nanang. Kumusta ka dita syudad, Rosalyn, anak ko? Ay, nasayatak mo't, Nanang. Apay nga mawag kayo. Aggurigur mat ngamin ni Jumar. Ay, nawaw. Kapag tumaron nyo iti agas na, Nanang. Nalpasan. Inyawag ko laang ken ka, tanunawaya ka kat agawit ka kumapay. Ini, sana mabalin na, Nanang. Amuyo mo't nga da trabaho dito eh. Apay awan day off mo aya. Ada, inanak mo tin aday jay, Nanang. Ay na, manu abulanan asaan ka nagpakpakita ka dagiti ubben. Ni Nanang mo't. Saan ka diyan ay bagak kada kayo, abisi ak dito eh. Saan mo't nga ro da mabalin nga gawid ak no kay kayat ko. Mga nuy, supay kit di at ipakaikatak iti trabaho. Kat, kasano nga rudan day ta? Ay nanana, nganusan nyo pa'y lang dagiti apo ko yu dita Ay, na yun, aya? Asino di kinasarita mo iti cellphone mo aya? Ay ko, aawan day jay. Apay nga rin nga madayo ka. Ibagak man laangan, tapno di ka agduado kanyak. Ni nanang jay mawag. Anyat imbaga na. Ada ka di parikot? Ada emergency? Wano niya? Awan mo di. Kinumusta na klaang. Kung nakalakit din, ada emergency. Ala, aginda ka nga rudan ta maturta. Nagturbrasak pa'y biit. Muna ka na maturog. Masapa pa'y titrabaho intong bigat. Okay, good night. Ala, good night. Marinilya, kumusta nga'y tigurigur ti apukaw? Ay, kaasi na. Nakarecover matan dya ubeng, maray. Ay, pagyamanan tayo iti Diyos, Maray. Ay, maray. Kay, naghawid ka din ni Rosalyn. Saan nga ron, maray? Inawagak, ngambisi ka numan, iti trabaho na iti syudad. Nuwapay nga may nga ijay tinagtrabawan na. May mayat kumaano ijay sintraw. Taasiduglaang, Maray. Saan na mayadayaw kadakayaw? Isumati ko name, ngam di namat ngamin kayat, maray. Ay, talaga nga ijay syudad ti kayat na nga raw, Maray. Wen, maray. Jakman amo no anya ti adda iti syudad. Apay akay kayat namot ijay. Ay, dagiti amat ti anak na ngay, Maray. Awan da magyaw, Maray. Awan. Di damot pulos nagpakpakita kada kamay, maray. Ay, sos, kasi magdagiti ubay. Jay, sustinto launay kumaa. Tapno saan kay amarigatan unay. No, agadal na kita, kahit kasapulan nyo ti kwarta, Maray. Hay, wen kumaang, awan mo bibiyang dagiti nakaputot kadakwada. Ni Rosalyn mo't ngamen, basta agpasikuglatan. Di na mo ti agpilay, maray. Anya nga tano, agawid ta iti lugar mi, Harold. May mayat pa tapno saan ta amagastusan unay. Uwin nga ron, takal ti gastos ta iti abang. Sakot, awan mo ti trabaho. Kaano nga rin nagbiyahe ta? Ang kasanungatan ti trabaho. Online ti trabaho. Adamat siguro signal ijayan nyo. Adamot kit di, ha? Nasayat nga rin no kasta. Makatrabaho aklat ta ijay. Awan, ijayak mo't laangan nga agpas ngay no bilang. Mabalilat tamat no ijay ti kayat mo. Awan parikot di ta bakal. Anya ti kayat asawan day toy, Rosalyn. Ni Harold, nanang. Nobyo. Ay nawaw, agkarasikog kamat. Nagpasikog kamanan iti sabali alalakay. May katlumatan day tasikog mau. Sa bali ni Harold, nanang. Responsable alalaki ti nobyo kita. Ay siguradum lang, Rosalyn. Aywan gayam.
Di ko mapaibagbagakin ko nga anak ko da Jomar ken Rosie. No kasta, di na amaw nga dadwa nga anak mo ditoy. San pa'y nanang? Ayawan mo, Rosaline. Kasanuno di na maaklaw dagiti ubeng. Siyak ti makamo nga agpalawag ken ko nanang. Hay, talaga di ka agpampanunot. Nang, adda trabaho ni Harold. Awan pagdanagan nyo, taadda kwarta na day jay. Kabailan na nga ipaay dagiti masapsapol ko. Hay, Jack, amuking ka. No kasta, da kayo gayam titimagdar nga inakan ama nagiti apuyaw. Why, kasanumat nga main, saan ba ta nagpakpakita nagiti amada? Kasi dangot tata, naku nampay. Diyak man nga min amoy tinadya Rosaline. No apay nagpasikog pa ilang iti lalaki akas jay tigalad na. Anyat ko na ayo tata? Ko Harold. Lawan kaun. Kaya't kadi asawan day ta. Nga anak ni Rosalinda Jomar kan Rosie iti sabali a lalaki. Ay, sana kaun nga gilimod kan ka, Harold. Pudnaw, tinaybaga. Anya? Apay ngayon libod na kanyak ti may papan iti day ta abanan. Oray siyak. Jak met amaw na niya ti plano na. Talaga analay nga mangilimod na dya Rosaline. Tauray na kami. Di mi amaw nga dagaya mong karelasyon na. Tiawanan bain ang babae. Agwin naswastan, Rosaline. Adda ka di basol ko, Ay, Harold. nawaw. Agin di dyan mo kapailaan. Di ka maawatan, Harold. Impud no ni tatang, ti may papan ka na gitubing. Anya? Amukon, ti palimad mo. Harold, pagsaritahan ta kumana saya at ti maipapanditi da ito yabana. Saanan? Di ka madanagan. Mangtudak iti sustento ti anak ta. Saan ka di aplano ta ti mangalay ti papel ta? Di mo namnamay na mapasamak pa deta. Ulbud ka, babae. Sigurado nga adu pa ti palimad mo, adyakan mo. Sana po no day ta, Harold. Naramid ko lang ang tikas jay. Tadyak kaya ta makiwin naswas ka kanya. Amok mo ta di mo maklon no bilang laang. Pasensya kan, nga makiwin na suwasak ken ka itamot lang. Saanan nga baliw deta. Pangasim, Harold. Di mo kumamo daramihin ang tikas to'y kanya. Linoko nak lang. Linoko nak itilas od di dua atawan. Anya kayo matentatang? Ay nawaw. Adya ti basol ko aya. Abay maging bagayo ti pudno ka ni Harold. Awanan ah! Bay mayatin anamuan na tipudno anak ko. Saan atong palbiag kat mailimod mo tipudno kenkwana? Nakiwin naswas kat ngarod kanyakon. Ano iso ti desisyon na? Awan maramidan tayo. Di bali tadamot itid na sustentaw para iti anak yaw. Didak ngamin maawatan tatang. Kasanuak magngay no kastalaan. Saan anasayaat nga dalukluk kum apadam a tao? No naamuan na tipudno kat nadismaya, desisyon na mo't dayta. Tinapatag kat aramidin na ti pagrebengan nakas ama ti anak yaw. Anya jay nadamag ka umaray. Nakiwin naswas ka numo ni Harold ken ni Rosaline. Hay, podno, tinadamag mo, Mari Laura. Ay nawaw, iti anya ka numot ngay agapaw. Ni Rosaline mat ngamin Inlimad na ti may papan kadagiti anak na. Anya? Naimbaglangan tanasayat ni Harold kenkwana. Oray nang ilimad ni Rosaline kat nagkaray amang tadlat ta iti sustentaw. Agraman kwarta amagastos no agpas ngay ni Rosaline kat isaw ti makaamaw. Ay kahit nasaya at ngarod ano kasta maray. Nagasatlatan ni Rosaline. Takasta ti kapanunutan ni Harold. Naku nampay, Mare. Saan akas kadagiti dadumaan na kasikog kenkwana nga awan bibiyang da. Hello. Anyat masapol mo? Jakon maanusan ti kastoy Harold. Kanayon laangan ang mapuyatak. Anyat kayat mo asawan? Kasapulan na mangalata iti aya. Anya? Tapno ada mga sikaso iti putot mo Si Kakay, anyat aramidam. Ay nawaw, tapno ibagakan ka. Dahito yun ti karigatan na trabaho. Ha? Basta, mangalata iti aya. Agbiro ka, kat sika ti makaamo iti sweldo na. Pagpa
panunutak man pa. Narigat mo't ngamin no siyak amin. Awanan ti mabatya para kanyak no mga lakapay itiyaya. Mangipaw-paw itak matiti kwarta para kadagiti masapsapul yo. Ipakaamok to ken ka, no? At mabiro kak ayaya ti anak ta. Sige, bye. Naimbag nga aldaw yun, Nana Laura. Ay, kasta mo't kin ka, Rosaline. Ay, anya nga minang ti masapul mo na kaong. Amangan ko no, adam amuyo ang mabalin amatangdanan, Nana. Kasapulan mi nga mintiyaya, Nana. Iyaya ko na. Nana, tapno ada kumamot tangdanan mi ang mga sikaso iti anak mi. Ikay, sikangay na kaong. Jakmot nga rodin kabailan, Nana. Makabanugmot. Ay, pasensya ka niya. Mawan mo ti amok, anak ko. Ni Jenny akanakan nyo ngay, Nana. Ay, awanan ni Jenny dito'y lugar tayo, nakong. Adan ijay Manila. Adda ti trabaho na ijay. Ay, ala Nana. Tulungan naktuman ngagbiro. No adda ti am-am mo yo, kat ibagayon tuman kanya. Anya jay nadamak ka, Rosaline. Mangala ka itiyaya ti anak yo ka ni Harold. Unang, tapno sana ka marigatan unay. Ay nawaw, kat si Kangay, anya kumati aramidam. Mapampanugak nga rodanang. Sana bali tani Harold mo ti makamo iti sweldo ti yaya. No, adaman maalam Adamot ipaw-paw it na asustentaw. Dakkel day jay. Kat si ka, aramidam mo't ati pagrebengam kas ina. Ay, hapo nanang. Didak maawatan. Agpada kayo kan ni tatang. Ay, saan anasayaat ti kasta akapanunutam? Mananggundaway kalaunay mat. Ibirbiro ko lang mo't ati paglakaak nanang. Ay. Saan anasaya at agundawayam ti kinaimbag ti padam a tao, anak ko? Naganulakit din nga amo na dyan nga anak mo. Hay, nakunampay lakay. Kaya't naman siguro ang tagpaliwawang iso akasta. Ipilit na ti mangalay ti yaya. Ay, kat inton agawed, masikog tumanan. Dahil nga raw, di na panunutay na talumutan di anak na. Nagsasabali pa iti amada. Bagbagaam tuman kit day lakay. Ay, wan bakay. Talaga bagbagaak day jay. Saan amabalin tikas day ngar aramidan na? Pananggundaway matan tikas jay. Kanawagam tumait ni Harold. Ibagam, adi na itid amin adawatan ti anak ta. Iti kasta kat saan nga agruam. Agyamanak ta sinong batam ti awag kaw. Anyat masapol yun nanay. Numabalain kat kontrolam ti kwarta nga ipaw-paw it mo iti anak may barok. Ha? Kan uray di kan mangala iti yaya tapno saan nga agruam. Mabanbannog kanumad ngamin ti anak yaw. Ulbud na laang dayjay. Kabailan na kaday. Tilaang ngamin sadot na tinangnang runa. Kaya't nalakit day ti agpaliwawang iso nga ipilit na amangala kayo iti yaya. Anya? No awagan na ka, ibagam nga anusan ng asikasyon ti anak yaw. Uray awanan ti yaya, tapno adamot aramidan na. Agrason kalatta nga awanan ti kwartam, tapno saan nga agruam. Hello, ada nakasaritak amayat nga agbalin ayaya ti anak ta. No, sino man dahi ta? Babaw yung pala. Anya? Awan kwartak. Awan ipaswildok no bilang lang. Ay nawaw! Ay no kayat mo, di sikat ti mga sikaso iti anak ta. Tapno ammom ti rigat na. Sa anak mat nga agkurkurang. Amok nga adda kwartam. Di mo lang namin kayat. Paidam. Anda ka mat ang mga sikaso iti anak ta. Apay ang masapol pa lang ti yaya. Ay na! Makaparurod ka! Di mo urayan na siyak ti maumakan ka. Talagang idarom ka. Ha! Idarom ko tayo Harold. Awanan bain a lalaki. Ay nawaw. Itan niya agapaw nga darumaw. Katadamot itid na asustento ti anak yaw. Sobra pa ay. Bagi na lang ti pampanunutan na. Ha! Tinakit di kayat ang mangala kami iti yaya? Apay nga may na mangala kayo pala ang katanda ka may. Isupay kit niya gastos. Kasapulan nga rod ti yaya, tatang.
Agraraman kamay. Na! Siya pa'y nagraraman nita. Kita ma, saan ang mapalin nga idaron mo ni Harold no awan mat na nagsarabasol na kin ka? Nanawag mo't nga dabasol na. Anya ti basol na, katadamat sustento nga itid na. Ay anak ko, agpanunot ka anay bag, taamangan nuinton madamdama kat sikat ti mapabainan ijay. Ang trabaho ako, nanang. No kayat mo ti agtrabaho, dito'y laang asidag tayaw. Anya? Agsapsapol iti dishwasher, ti gayam kaw. No kayat mo, agaplay ka ijay, tapno asidag laang. At da oras mo, para kadagiti anak mo. Manulaang mo't isweldo ijay. Di mo ipilit ti kayat mo, tawan mga sikaso kadagiti anak mo. Di mo ibaga, apanawam manan ida. Kuda kayo mo't kanita atang. No anya ti imbagak, isaw ti masurat. Di mon panggapan ti agpasyudad manan. Dito'y kalaang lugar tayaw, tama nga nuinton madamdama, kat agpasikog kanto manan ijay. Saan, nanang? Pangaasim, kaipangag mo ti maibagbagakin ka. Nakababain, ti kasta nga aramid mo. Punaw, tinakuna ni nanang mau. Iso adi kag patangkan, takaasid agiti ubeng no panawam manan ida. Alawinin! Saan ako nga madayo? Kasta saan lang abukod mo apagragsakan ti pangtangrunam? Panunutam mo, ti masakbayan dagiti anak mo, anak ko. Ay, nawaw! Saan laang kuma at ibukod tayo apagragsakan ti ipangpangruna tayo. Panunutan tayo mat ti masakbayan dagiti tattao amang namnama kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ngay man ang tabong-bungo nam, lovely bakag. Ay, nawaw, kas makita mo't, regalo manen Sabon kan chocolate mat ta. sabon kan chocolate para kan ipag-erika, long sleeve mo't para kinitatang. Sigurado ang maragsakan lagi jay. Sapay la kumaalakay, Mayat tirik na no adda manugang kan ipag ama nagregalaw. si kakit di mo't lakay. Pudno may. Kada kami amanugang ni tatang, saan laang mat asyak ti managregalo. Ket no sikat ti consistent uray simple lang ti regalo. Jay daddo maamanugang ni tatang, espesyal ti regalo da. Nga, sagpaminsan may. Alawanan lakay, aramidem maten no anya ti aramidem ijay, di naktaktaken. Umayak man tatang, Anyat masapul mau, lovely na kaong. inyeg ko laang ti regalok para kada kayo. Daytoy ti bagyo, para matkan ipag-erika to'y maysa. Ay nawaw, saan mo ta masapul at tinawan? Ngay kan na kami ti regalo may anak kaw. Ay na tatang, awatan nyo kit din. Kastuyak a talaga tunggal Paskwa. Isu ako na ti daduma ama nagregalo ak kano. Uray simple lang ti kabaalak nga irregalo, naragsakaklat ta. Mala, agyaman kami launay. Uray kaskasanaw kat adamot na awat mi arigalo ita Paskwa. Awan anyaman na tatang. Agpakadak matlaangan. Ay nay, ang kapi-kapay Inton maminsan to tatang, adapay nga minlakad ko. Mala, agan anad kamot nga raw. Rumwar kan samat, Erika anak ka. Wen tatang, at dalakad mi, kadagiti gagayam ko. Nay, anya nga ita inigaman nyo. Regalo ni ipagmukin ka.
Asino nga ipag ko, tatang? Ay nawaw, ni ipag mo lovely Anya nga'y mananday ta? Awatem kit din. Mala, idiretso yun, iti silid ko, tatang. Kitkitaan yung agrub-rubwat da tao. Mala, lukatam tawin to nagawid ka. Wen, amangan no saglalakan tumatla ang tilinaon day ta a paper bag. Na, di ka kit di agyaman, tadamang tad itirigalo ken ka. Aha, jak tupay nagustuhan ti inregalo day jay nga ipag lovely idi napalabas atawon, tatang. Ay nawaw, si ka lang aruden tinikkan day tirigalo, si ka pa'y tinariklamaw. Kat, linukatan yon ti regalo yo, tatang. Wen hindi pa'y may sanga aldaw. Kat, anya nga iti inregalo day jay a lovely kada kayo. Long slave ken chinelas mat. Amangan mo't nuwag-wag laang ti inregalo na along sleeve kada kayo, tatang. Ay nawaw, saan mo brand niya o tinregalo na kanyak. Sika nga'y, anya mo tinaawat mo arigalaw. Sabon kan lokal at chocolate. Anya alokal at chocolate mo na sasawam. Lokal ta saan mat nga imported ti chocolate nga inregalo na. Mayat nga agpayso ti paper bag anang ikargaan na. Ngamkas jay mat gayam ti linaon na. Agyaman kalata nga main, tada naawat mo o rekas-kasanaw. Ay natatang, madlaw akayat na laang dayjay ti agpa-impress. Naimbaglangan ta nakaumay ka, manong. Apay ka di ading ka. Isublik dagitoy. Atoy. Ay nawaw, anya nga na kita. Ay kat dagiti inregalo ti asawam kanyak manong Pipito. Nay, apay ngay sublime. Jak nga rod magustuhan, manong. Anya nga'y dagita nga inregalo na kanyak. Kita ang amin kabaalak ti gumatang iti kasta asabon kan chocolate. Si ka lang arudan ti inikanda. Si ka pa'y tinariri. Amok kayat na lang day ti agpa-impress iso arigalo kanumat arigalo. Sipod pa'y ini, kat managregalo at talaga ni Lovely. Isubli kong dagito at chocolate kan sabon. No, di mo kayat. Mudtaw ita kukwakaon. Nagadulakit din arirem. Di mo amaw ti mga presyar ka dagiti regalo amaw-awat mao. Merry Christmas, Erika. Kastamot kada kayo, Nana Sarya. Iso na laang atawan maitid ko a regalo para kada kayaw. Ay, okay laang, Nana. Narigat mo't laang no adda itad yung kanya kadyak tumot laang magustuhan. Amo yun, no anya ti kayat ko asawan, Nana. Oray anya pa'y a regalo ti maawat, tinapatag kat naggapo iti puso. Narigat nga tati agpapa-impress, Nana. Kas iti ipag ko managregalo ka no. Ngam no makitam dagiti irigregalo na, ay na, talaga, makapadismaya. Anya? Amuyaw, no anya ti inregalo na kanyak, Nana? Lokal asabon kan chocolate. Lokal mo't nga ibagbagam mo't. Ay Nana, talaga lokal. Kaslamot laang tasabon ala ko yo, Nana. Daytoy. Dayta nga rod, Nana Sarya. Kano nangina ti presyo daytoy asabon, kanabanglaw si ka. Ay na, no siyakla isa. Saan ko ma-apresyar ti sabon a regalo, Nana? Anya? Aglablabos mo't dayjay akabsat mo, Pipito? Ay nawaw, sino akapsat ko bakit? Dayjay nga Erika mapanakit di istoryaan ti maipapan iti inregalok asabon kang kuana. Ay, makapabusor lakay. No di na kayat, di insubli na latta ko makanyak. Kinapudno na, kayat na nga isuble, ngam inala ni tatang. Ay, no amukla ang akas jay ti aramiden na. Jaklatan ko mainik-ikan. Inton sumarono, di mo latan ikan bakit? Ay, talaga asaanan lakay. Maupay ta amang ted iti regalo no kastala ang ti maikan. Naririlaunay mo't. Pasensya ka ni ti kapsat ka bakit? Awan ti basol mo. Talaga laang anaarte ti kapsat mo. Diyak ilibak na ita, sipod pa ini. Nagano ti riri na dya tao. Uray simple abanag lang, agriri adagos. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y dalan, Erika. Apay, adda napatag nga ibagam? No adda ti parikot mo kanyak, diretsaan nak. Na,
Anyat kaya't mo asawan? No di mo kaya ti regalo nga intad ko kang ka, isublim. Saan ang masapol nga istoryaam iti sabali a tao? Ay na, inistoryak laang matiad da iti kaunggak anya. No maipapan iti kakasta abanag, saanan ang masapol nga istoryaan pay? Saan mat amabalin nga ipilit yun no jak kayat? Di ka madanagan. Maudi day a regalo ang maawat mo kanyak. Awan na sakit abakrang ko no bilang laang. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. No awanan tinapatag nga ibagam, agpatuloy akon. Jak kayat ti apa, imbagak laang ti adda iti kaunggak kunak manan. Kasta unay ti unget ni Manong mo pipito itay. Apay ka no? Anya launay ka no ay ti pagpungpungtutan ni Manong tatang. Wan atas ang kaistoryam kano mati regalo ni ipagmukin ka. Hindi pa'y Pasko na day Apaya di ka agsardang. Ni tatang mat. Saan anasaya at ti kasta galad? Apay diyo ammo, di kunada a voice out tatang. Voice out dita nga. No amaw nga damasaktan iti isawang mau. Nasaysaya at no agulimag kalatan. Alawanan, basol ko no basol ko. Ay, pangasem. Di ka agar-aramid iti banag apangguraan ni Lovely ka na tayaw. Di ka agar-aramay di ti pag-aapaan ti pamilya tayaw. Naawatam. Ay, umada ni madan ti Paskwa. Wan nga rod nana. Mano abulan laangan kat Disyembre manan. Kita laang Ay nawaw. Ti anya nana. Amangan no agaramid ka manan iti paka-istrisam. Gapula ang iti dayta a regalo. Saanan nana? Sigurado ak asaanan ang maulit ti kasjay. Tapilyak ana imbag no asino ti ikak iti regalo. Pilyak dagiti tattao nga ammo na ti mga presyar. Ay wan tapno awan ti parikot. Nakunayo pay nana. Narigat ang maikan iti regalo dagiti tattao ang nareklamo. Sika lang arudin tinangtad. Makangag ka pa'y kadakwada. Regalo man ang tabungbungan ng bakay. Wen Paskwa manen. Tinawan lang nga nakastatyar aramidam. Isumat nga min tinakairwa maklakay. Di mon ikan ni Erika. Wen lakay. Awan ti regalo na. Ni tatang laang Anya nga iti regalom ka ni tatang. Sapatos lakay. Ay nawaw. Nag-level up Wen taadamat kwartak nga igatang ko. Inted ni boss ti tangdan mi. Barang maapresyar namanen. No ni tatang, sigurado ang maragsakan na dyan. Saan mat kat di anapili? Ure anya ti maawat na regalo kat naragsaklat ta. Sana kasi ti kabsat ko ang nareklamo. Merry Christmas, tatang! Merry Christmas, mate. Lovely anak ka. Regalo para kada kayo. Ay nawaw, ay yaman naklaunay Tinawon nga damaw awat ko kin ka. Awan anyaman na, tatang. Talaga akayat kayo nga ikan iti regalo. Anya nga itilinaon na iti akahawon. Lukatan nyo Sigurado ang magustuhan nyo day tatang. Ay nawaw, sapatos mo't gayam. Tapno ada isuot yun numapan kay makimisa. Nakitak nga min adaan ti sapatos yo. Isuan na panunot ko sapatos latan ti irigalo kada kayo. Ay na, kamaudyanan na. Masukatan mo't lang ang tindaan sapatos ka. Ay nawaw, nangalaan nyo iti baro a sapatos yo tatang. In regalo dalang kanyak dayta. Asino tinangirigalo tatang? Sino kumapay? Ti ipag mo No kasta, inikkan na kayo manan? Wen, inyag na idawan ka. Awan bagay, awan sapatos ko. Awan matimba tinaaparakin ka. Anya? Narigat mat ano'y kan na ka itirigalaw sa agririkan tao. O di sayang mait. Awan mo't sapatos ko manong. Sapatos mo't nga bagbagam si ka Erika. At damot inregalo ni Manang Lovely ka ni tatang. Anya kumaita, no rinigaluan na ni tatang. Bagik mo't ngay, amok akwartam mo't lang ti inggatang na iti sapatos nga inregalo na ka ni tatang. Ay nawaw, kamali ka ading ko. Tapno'y bagakin ka.
bukod na akwarta ti ginastos na para kadagidya regalo. Anya? Kat naawan man naawat mo, basol mo matlaang. Nariri ka ngamin. Ahaw? No adda panunot na. Aguli magkan. Ora asino mat na. Madismaya no nariri ti tao nga inikan na iti regalo. Adun tumat asao mi di napalabas sa tawan. Oh, hanya nga ita. Awanan na awat mo. Anyat planom lakay. Agawid tayo kadi ijay lugar mi inton baro atawan? Saan mat nga rodan aprobaran tilib ko bakit? Ay nawaw, kasano nga rudan dayta? No okay lang kan ka. Ikaya ni tatang latan tapno as-asidag. Mabalin latamot. Ala, kasaritak to nga rod ni tatang. Iso na lang taamang ano agsubang kami iti kabsat mo. Saan mat siguro? Bakit? Sigurado nga aging ga ita kat nasakit tinakam ni Erika kanyak, tawan na awat na arigalo iti Paskwa. Liklikam latan Adamat kot din ni tatang. Kabuteng tikabsat ko ni tatang ko bakit? Kamusta ka mo turn, lovely? Nasaya at latamot tatang, iso na lang ata ko silap mat ako silap ni Erika. Di mo kasulatan na dya tao. Nasakit lang tinakam na ta saan mo nga inik ka ni ti sapatos. Kasano lang no? Di ka madanagan, tadak. Di na maramid da dya ti makiapay ti sangwanak. Ay huwan gayam, dapay mo't nabati a barbikyaw. Amangan kunak no kayat yo ti mangitunaw. Uwan man tatang, mangirwar kayo no addapay. Mala, mabitla nga raw tairwar ka. Happy New Year, Nana Saria! Kasta magkang kalablay, Happy New Year! Kumusta nga iti baro atawan nyo, Nana? Kas iti sigawd, mayatlat ta. Awan magki di nag-aapa Da kayo ngay. Damag ko kat nagbaro atawang kayo iti ayan ti katugangam. Aywan, Nana. Ada nga min trabaho nila kay ko. Kumusta mo taon ti trato ti ipagmukeng ka? Saan kami nagsarsarita, Nana? Kuskusilapan nak ngamjak in kaskaso. Nasakit siguro tinakam na tawan baro a sapatos na idi Paskwa. Iso nga agpaiso ti pagsaksakitan tinakam na kanyak, Nana. Usto atap no maamiris na ti bidot na. Naririntumo nga men. Imbis nga agyaman, tada man nagregalo nga ipag na. Saan taday tariri na may tinangro na. Kaano pa'y anagawid kayo, Nana Saria? Idi kalman laeng, Erika nakaw. Kat, kumusta ngay mo ti baro atawan niyo? Na-enjoy mi mait uray kaskasanaw. Da kayo ngay. Jack na enjoy apulos, Nana Saria. Ay nawaw, apay mait. Wana, tanaki baro atawan ti kabsat kan ipag ko ijay balay. Mayat ki di ata na kumplito kayaw. Oho, apay diyo amo akagurak launay dayjay nga ipag ko. Ay na, Erika aya. Baro atawanan. Sursurwam ka di ti agpakawan. Wano saan agmove on kan. Ay nawaw. No para kanya kat awan ti basol ti ipagmukeng ka. Uray siyak mit No nariri ti maikan iti regalaw. Talaga adjakon ikan inton sumarunaw. Anya? Baliwam ti kasde nga aramid mau. Be grateful no adda na awat mau. Rumbeng na laang nga agyaman ka. Laglagi pa umasaan nga amin nga ipag kat kas iti ipag mau. Ay, nawaw! Simple man winunginginaan ti regalo anaawat mo, rumbang nalaang apagyamanam. Tinapatag, nagtaod daytoy iti puso tinangted, wenno nang irigalo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.